Makatakdang kasal kin June 19, 2026 ang maganap king St. Jude Thaddeus Parish, City of San Fernando, Pampanga. John Ishmael Canlas Legaspi, amanok nangan, Santo Domingo, Mexico, Pampanga, at Patricia Dizon Datu, amanok nangan, Summerfield Homes, Mexico, Pampanga. Makatakdang kasal king May 23, 2026 ang maganap king Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Nung di naman po kay katamo, ingatimbalong na nung mangbagi, amalyaring maging sumbagal, king kasaldaring mesang bitla, sukatang ipabalo, king kura paroko, o king opisina ning parokya. Salamat po.
Kaniting banalamisa, yabe talaking panalangin tamo, ing kapasalamatan na nimbalayaning mayap apastol, at ding Ministry of Lectors and Commentators, Ladies of Charity, Mr. and Mrs. Mario Simbulan, Mr. and Mrs. Grace Nemi, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Mr. and Mrs. Jesus Galura, Mr. and Mrs. Edgardo Miguel, Teresita Dinoy, Frida and Eduardo Gomez, Analiza and Edsel Villapando, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Gloria Matic, Cleolinda Kaiser, Mr. and Mrs. Fidel Gozon, Corazon Rivera, Jen's Chocolate Store, Nelson Drugstore, Sweet Avenue Food Services, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dali Kanda, Mr. and Mrs. Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Mr. and Mrs. Ellen Villaferte, Canberra rin karelang pamilya. Para mo naman king 25th wedding anniversary dari Edward and Mila Angeles, king makapasubaling kayadwanan dari Alicia Samia, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, Rosie Gopez, Canberra rin karelang pamilya. King Aldorang Kebaitan di Lourdes Tolentino, Jaisel Kanda, Don Matthew Sabokohan, King Malagwang Kapaldanan ng Ernest Reyes. Para king alanggang kapainawan di Sablang Kaladwa, lalong-lalo na di Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Among Fer David, king death anniversary dari Adelaida Santiago at Pablito Cabalya. Makanyan mo naman di Aurora, Gregorio, Maria, Agida, Cornelia, Angelo, Benjamin, Florentino, Isabel, Virgilio, Sergio, Anacleta, Virginia, Josefa, Marcelina, Ernesto, Leonila, Cesario, Marina, Mark Christian, Gregorio Jr., Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Victoria, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Cherry, Gregorio Jr., Consolacion, Angelina, Peliza, Segundo, Isabel, Manuel Sr., Milagros, Asuncion, Dionisio, Shirley, Rainier, Macari, Dalisay, Danilo, Justino, Remedios, Florentino, Antonio, Ursula, Gregorio, Janet, Milagros, Gregorio, Francisco, Kimfer, Virgilio, Delfina, Ilarion, Dalisay, Danilo, Justino, Cyril, Regina, Ildante, Alan, at di Sablang Kaladwa. At yuta na po, king kanam ng Domingo, nimpamanyubli ng mebye ng Ginoo. Kambi ng pusong mitmong tula, ikanta tayo, indalit, apamkulat. Masaya
Anting meto nga pamilya makatipon tamo king lagyo ning igpa amponing anak amponing banal a espiritu Amen. ing kapayapan ing lugod at ing kasalpantayanan ay ipagkalob ning Dios igpa at ning Ginoong Hesukristo mantabe sana kaya kayungan At keka antimurin. makona ako at eda kayo lakwan magdilidili nga ng mamon ning Ginoo kareng kayang disipulo. Eta mo kapilan man magdilidili, uling mapapatad, ing pangatayid tamo kaya. Pangatayid pisikal, nung pangatayid espiritual. Hoy tingkaya katampigo naman kaniting kapag masusyan. Nya batang maging karapadda makisulo kindulang ning Ginoo kaniting Eucharistia. Si Shantala ring agawatang kasalanan at anyawanan tamo yung pakalulo ning kaya katamong igpa. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi, aminan ko. Kin Diyos ama pa makalulu at ke kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapo ko, kang nuan amaryang kapilanman virhen, karisablang anghel ampon banal, at ke kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko kin Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakalulwa nakatamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sana, kimbye alanangga. Amen.
Manalangin tam. O mapamakalulong igpami, sopan mo kaming magmasusi kambening masapsap a debosyon, kareting aldo a pagsayan ampon parangalan miya, ing ginuming sinubling mebye. Baniting misteryong gaganakan mi, manatili ang matutupad, king sablang dapat mi. Itiadwan mi, kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibye ampon magari kambemo king kameto nga ning banala Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat kin libro ring dapat daring apostol. I Felipe, mintaya king syudad ning Samaria, at penaral ning Kristo karing tao karin. Ding tao misasametong la, tinanggap matula king penaral na. Uli na ni dimdamde kaya, at ila mismo ikitdala ring malade patana. Ating mga rawak, espiritong linwal, kukulisak karing dakal, aay nalipa na. At dakal lang tuturing lumpo at pile at akinayap. Inya mi kamaragol apamagsaya ketang syudad ay ita. Abalitan daring apostol karing Jerusalem, kinding tao Samaria, tinggap day nga mano na ning Diyos. Inya tinubod dala karela di Pedro ampoy iwan. Inyang miras la karin detang adwa, penalangin dala ring talasal pantaya, ban malyari ring tanggapan ing banal a espiritu. Uling eya patini pa ing banal a espiritu kanino man karela, makagyong mga binyag lamo king lagyo ning Ginong Jesus. Kay bat nanita, timpak dala ri Pedro at Iwan, dinggamat da karela at ilangan tinggap de ing banal espiritu. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Purian niyeng Diyos, kambening masayang kulisak. Ikayong sablang melalang, dalit kayo king ikaligayan ning kayang lagyo. Kaya ibeng tapat kapurian, sabian iti king Diyos, tutulang makapagmulala ring kaya kang daraptan. Di nga tsuking yato kaya ka sambala. Daralit ka puryan para kaya ka at kaya kang lagyuyang puryanda. Meko Kenny at lawan nyo ing makapagmulalang dapat ning Diyos kinliputad ding tao.
Ing dayat malat kayang pepamalan, inya may kalakad laliputad na taong kaya katamong pipumpunan. Mesayata mo uliniting kayang depatan, yaing magaring mitmong kayupayan king kapamilan paman. Ikong sablang ating takot kin Diyos, meko keni at makiramdam kayo. Ibalita ko kaya kayo in sablang depatan na kanako. Puriyan niya in Diyos, suling kakong dalangin, ay tigyan, at lugod ng eko kupas kako, nakalingwan. Pamamasa, iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Samban niya Kristo king mabilog yung puso at kilalanan niya bilang Ginoo. Manatili kayo sanang makasadyang makibat karing taong mangutang tungkol king kapanayan ning kapayapan ayat siyo kaya kayungan. Ibiyayo sana king mipnong ganaka at kagalangan. Ingatan yung malinis ingke kayong konsensya. Ban kanita, potang lilibakan da kayo. Detang maglibak king mayap yung panugali bilang talasuyo ng Kristo. Ilang dilira, duminela king sablang panyabyanda, laban kaya kayo. At nung buryana ning Diyos, ing dumalan kayong kasakitan. Masanti nga palak ing dumalan kasakitan, uli na ning pamanyapat yung mayap, kesa aking pamanyapat yung marawak. Uling ni Kristo mismo meteya, para karing kaya kayong kasalanan, misan mo at para king kapilan paman. Ing taong banal para karing taong makasalanan, ban kanita akwa nakatamong ilipat king Dios. Petere ing kayang katawan, dapat sinubliyang mebye, bilang taong espiritual. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Panangalantaya po, ing mayap abalita. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na lading amano ko. Luguran ang igpa ko at iigpa ko, at ako manuknangan kekeya.
Ning Ginoo mantabay ke kayungan. at keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwa. Ligaya keka, o Ginoo. I Jesus nga na karing kayang alagad, nung kaluguran niyo ko, pamintuan niyo la ringutos ko, manyawad ko kingig pa at di na kayong talasaw, kayabeyo kapilanman. Ya ing espiritu na ning katutuan, ena atanggap ning yato uling ene akakit at ene balo. Dapat di kayo baluye, uli nga kaya beye at manok nangan niya kaya kayo. Era kayo lakwan magdili-dili, mibalik ko kaya kayo. Sagli namo at enanako akit ning yato, dapat i kayo akit yuko, uling mabye ko, i kayo man, miye kayo. Abaluyo kingaldo ay ta, kingatsuko kingigpa, at i kayo, atsu kayo kanako, nung makanano kong atsu kaya kayo. Ing tatanggap karingutos ko at tutupad kareti, ya ing malugod kanako. At luguraneng igpako, itang malugod kanako. Luguran ke at ipakilala ko kaya ing kanakong sarili. Kapatading mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Mayap abak po kaya kayungan. At Happy Mother's Day karing kayakatang ima. Palakpakan tala pa po rin kayakatang ima. Aldo ring ima. Aldo ning pamamye parangal karela. Pero asneng kasanting ing ebanghelyo para kay karela ng Aldo. Tungkol ya king spiritual na pangatay. Spiritual connection. Tabalo ng balo dereng anak. Iti ay reng medyo makidad na po. Inga manong moderno gagamitan na rin anak ngayon king social media. Itang amanong ghosting. Na-ghosting ka na ba? Yan. Balo rin anak. Nano ya po ita mong ghosting? Ghost as in multo and then ing. Ghosting. Nanong buri ng sabyanita. Itang kaibat ning mapila na bulan na kulitan king chat, ni panaos, kabud niya mo tinok nang at namigparamdam. Pila na kang bulan suywan. Umemo nesang sagutan, bigla neman tinok nang. Anino naman, nemo naikit. Nang milyari. O kabud niya mo, may wala, anting bula. Kalupa niya nitang kaibat ng may kautang, ningalang marine. Kumusta man, na nakakinomustan. Kalupa niya nita. Kaibat na kang peki na bangnan, kabud na nakabetingan. Ghosting ingaos kanyan. May ghosting ka. Makapanamdaman ning mag-ghosting. Kasi, kaibat yung mong ginugol panahon, misasabi, mipagkwento, tangbala mo, maging masalesen na yung kaya kayong relasyon po, tangkay kabud niya tok nang, kabud niya may wala, kabud niya miglaho. Yung feeling mo kanita, ikang may lakwan, may ngari kang alang kwenta, may ngari kang miyugseng basura. Makababalawe king sariling mag-ghosting. Nyas din kahulagay nga manuana ning Ginoo king ebanghelyo nga na era ko lakwan magdili-dili. Balikan da kayo.
Ena na ako akit ning yato, pero ikayo akit yuko. Uling mabiyeko. Next week, nanoy kapiesta next week? Ascension Sunday. Ngeni pa, mamun ne nga pong Ginoo magpaalam ne kareng kayang disipulo. Pilanong banwang kayabe. Magpaalam ne karela nga na. Ena na ako akit ning yato, pero ikayo akit yuko. Antina na mo sinabi karela, mako na ako, pero atyu ko pa. Mawala na ako, dapat akit yuko pa. Lakwan da kayo, pero kayabe yuko pa. Nano ka no? O bala mo salitang malasing? Bala mo salitang malilyo? O misala sa lungat? Ating waring makanta, makone, pero atyu pa. May wala ne, pero akit me pa. Likwana na ka pero kaya beme pa. Ating makanta. Ewari po. Metong yamo keng pisikal a panlalawe, metong yamo paglugalan in tao. Nung nukarin niya atyo, karin me akakit. Kalupan niya mo ning atyo kong enikim pisamban, ala kayo king sabungan. Atyo kong eniking bulaon, ala kayo king San Simon. Uling impisikal mong katawan na tsuya keni. Alayo ka rin aliwang lugar. Maliban na mo, kalupad ako rin santo, makakapag-bilocation la. Pero, ing normal a panlalawe pisikal, nung ka rin ka atyo, ka rin ka mayakit. Pero ingaman wana ning ginuking amano na, eya kabod pisikal, apangayatyo. Kalupan nini sinabi ng San Pablo, kaya ang kadwang pamamasa nga na, Kristo, meteya keng pisikal ng katawan, pero sinubli ang mebye, keng espiritual ng pangatao. Ingaman wanan ning ginukeni, espiritual yang katutuan, at inyang espiritual na kabaldugan. Ing tao waman, metong yamo pisikal na paglugalan, pero ing espiritu na makatay dia karing dakal. Makatay dia karing aliwaliwang lugar ang tao. Halimbawa po nini, ing meto nga baby, imbingot abayong bait, kalwatyero gong panayan, o ngeni mi bait ne, ing kaya kayong baby. At tsuya mo, ing kayang pisikal akatawan king kuna, makakeraya king kuna yung baby. Pero potang magluto ing ima, at tsuya king isip na, at tsuya king puso na, itang baby ng atsu king kuna. Pero yung ima, atsuya king kusina, magluto, o atsuya king pipamipyan, o nano manggagawa na ning ima. Atsuya namang kantatang na, amekad, magobrang miya masamas, king marayo, atsuya king puso na, atsuya king isip na. Atsuya naman karing lolo, ang pong lola na, amekad, atsuya king aliwang probinsya, makarayo, atsuya karing kapatad na, atsuya kang ninong na, atsuya kang ninang na. Nga napinitang kanta, here, there, and everywhere. Kaya kung po kakanta, matas siya. Pero balo yun naman tang kanta nga ita, here, there, and everywhere. Makatahid yung espiritu na, karing tao makatahid kimbyena. Metong yamo pisikal, akabilyan, pero makatahid ya karin takalabye, babyetiman, sikanan, ampong legwan karela. O iningaman wana ning Ginoo, inyang sabya ng atyu kayo kanako at atyu ko kaya kayo. Alitaya man nakakit pisikal, pero makatahid tamong espiritu kaya. Iya mo pisikaling tao, migitya king mayayakit at matatalan in tao. Ing tahid pisikal, mabilis mapatlod. Ing tahid espiritual, manatili, kakaba. Halimbawa mo po, imbalang tao, magdalayang dakala espiritu. Namburi na sabyanita among, ing balang tao, magdalang dakala espiritu. Halimbawa po, ikayong ngeni, at tsuko ngeni kimbisamban, mga di manalangin. Ikayo mong dili yung atsukeni, pero mekad,
Makatahid laki ka rin pangadi mo. Pangadi may mamo, pangadi may tatang mo, pangadi may kayobra mo. Yung kaluguran mong masakit. Itang may kapan na sakit kaya ka, dakala makatahid kaya ka. Metong ka physical, pero rin makatahid kayong espiritu mo as nung karakal. O halimbawa po, potang mamangang kayo kayong restaurant. Halimbawa, ating kangapangan manyaman kayong restaurant. Kanyaman na ning siomay, kanyaman na ning crispy pata. Ay, pag-take out ko la pari, darling ko. Nga mo ne. Ay, pag-take out ko la pareng kaluguran ko. Alalo man ka rin, pero makatahid laki ka. O ngini, mapaling panahon. Manyaman ning swimming king resort, ampong beach, o kabang kawe ka king Pangasinan, no? Kaya king Sambales. Ay, kasanting kene. Tuki ko la pa, kene rin ka na akong pamilya king tutuke. Nga mo. Ay, next year, tuki ko rin kaluguran ko, Kenny. Ikang diling at ka rin, pero makatahid la espiritu kaya ka. O ngini po, Mother's Day. Wari po. Mother's Day. Ing meto ngay ma, dakala makatahid, dakala dua kaya. Dakala makatahid da espiritu kaya. Mantong kang metong ka rin peka mapanalala, deng maya pa ima. Mamalengkiya mo king palengkiyas, deng karakalakatay da espiritu, ay, galonggong. Wa, buri na yung my loves ko ini. Ay, crispy pata. Ay, manok, fried chicken. Burido rin nga na ako. Mekad, meman kasiping ima mo, meman kayabeng ini, makarayuya kaya ka, o mekad, atsunay kin sumangi dabye. Pero makatahid ka pabye kaya. Makatahid la pabye kaya katamo. At tsuko kaya kayo, at tsu kayo kanako, nga na. E uling etala, kakit, alalo, alanalo. Atin pong reng Indian, Cherokee Indians, King America, ila po reng Native Americans. Atin lang ausang rite of passage. Bayo ka makilalang lalaki na katalaga, ating kang dalanan metong balamo mo initiation rite. Ing metong lalaki, lakwan deking gubat, makapiring niya mata, blindfolded. Kabukas siyang manatili king gubat. Dapat lalakoin kayang pangatakap king mata hanggang nano man indamdamana. Misa na yaldo, atin landelang lalaki. Liklok na yung tatang na king metong atanaman. Nga na kaya, tinali ni piniringan ni mata hanggang nanong malyari, may lalakoyan. Hanggang nang malyari, nano man damdaman mo, nano man panamdaman mo, ka maglako piring mata. Kamama ko, Kenny. Lukluk ka, Kenny, kabukas hanggang sumlaging aldo. Makanyang pinggewa na ning binatilyo, linuklukya ka rin. May karamdam yang miyayaliwang kaluskus, tunog dareng animalis, pangabangis, masikanayangin, pero yameko ka rin. Leko yung piring na mata. Hanggang pang matakot ya. Uling balo na, magdili-dili ka rin. Inyang sumlag na yung aldo. Lako na yung piring ng mata. Ikit na itatang na tsuya mo rin ka rin makaluklok. King siping na. Man meko. Kaya tang panahong isip-isipa na alayang kayabe. At tsuya pala. Intata na. Alina katamoy ghosting ning Ginoo kapilan man. Uling mahulagata kaya. Tamo malalawe basura at alang kwenta. Tamo kapilan man magdili-dili, uling makatahid tamo, king espiritu na. O iting kaya nga mano kaya katamo, kapilan man, atsu kayo kanako, at atsu ko kaya kayo. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpanglubos may paya, lina lang kimbanwa ampon nyato. At kang Jesucristo nga anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu, mi bayit kang nuan a Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlong aldo, sinubliyang mebye.
Pepaitas siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, ikpang lubos may paya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabi, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko yung banal na espiritu, kim banal akapulungang katolika, kim pamisamak din banal, kim pangapatawa daring kasalanan, kim pangasublirang miering mete, at kimbi alanganga. Amen. Tapat king utos ning Ginoo mamaos kaya katamong lugod karing sablang tao, misan metong tamo king panalangin kaya benang Jesus kaya katang Ginoo, nga tamong manalangin, Ginoo, ibyeme ke kami ing espiritu mo. Gino, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Ban ing espiritu ning sikanan miyabiye karing hanggang kailangan mo niya patutu king kapanayan amabiye karing puso tamo ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Ban ing espiritu ning upaya miyabiye karing mipasakitan pauli ning pamanokira karing karelang konsensya at tatalakad king karelang katapatan ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Ban ing espiritu ning sala, miyabiya karing epa makibalo king Ginoo at karing magpabayang tuki kaya ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Ban ing espiritu ning sala, miyabiya karing makibalo kaya at karing umenang makumpil ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Ban ing espiritu ning lugod, miyabiya karing bisang sumulong, king lugod king Diyos at kapararang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Ban ing espiritu ning pamisan metong, miyabiya karing hanggang makirake kaniting Eucharistia, kambening kasalpantayanan at pamanalastas, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Tanggapana sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamo, iyulino sana king kayarianang maligaya, ring kapatad tamong miyang unabiye, ipanalangin tala king Ginoo. Gino, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Ngeni, aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ya betala ka rin kaya katang panalangin din kaya katamong ima king pangabait at ima king lugod. Mananasana yung Ginoo, pasik na nga no pamikakatawan, kasalpantayanan at espiritu. Ban manatili lang makatahid karing karelang pakamalan, makatahid king Diyos, makatahid king karelang kaparang tao, magsilbing dalan ning masabal, lingap, kapanupayan. Tayo no sana king sablang makasira karela. Nano man sakit at mabayat ako pagsubukan. Ginong Jesus, itugtog meng labis-labis ing kaya kang banal ay espiritu, king kaya kaming yato at king kaya kaming balayan. Bustan mong tayra na kaming sumulong king kapanaligan at sopan mitalakad king pahintungulan ming kayabe mo, ulingi kayong ginumi manggaman kapilan. Amen. Tinggap niya, tinapin, ayang pang
Manalangin kayo kapatad, baning kekatang daon, matanggap ya ara paning Diyos, sigpang mayo payen toto. Tanggapan niya sana ng ginuy tindawon karinggamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O malugod ay pami, mirasana keka ing panalangin mi kambera, ding ay nayayampang mi keka, banking pangalinis mi pauli ning kaburian mo, maging karapat dapat kami king sakramento ning lugod mong emunano. Tiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginomi. Amen. Ing ginoman tabe ake kayongan, At keka antimorin. itasyoren pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matuli. Tuneping karapat dapat at matulid sukat at makakabos ing purya ng pasalamatan da ka kapilan man at no karin man o Ginoo. Lalo na kaniting panahon na miyay niya Kristo in Paskwami, king pamidaw na king katawan na king altar ning krus, miyalilan lang ganapa sakripisyo, ring ain ning matwang tipan, at king pamiyampang nakeka king sarili na para king kaligtasan mi, yamo kabuding pari, yamo naman ning altar, yamo rin ning kordero, ing ganapa sakripisyo. Inyasat maglapo kintulang daralanan iting Paskwa, ring sablang tao king mabilo gayato magsayala, antimurin ding sablang upaya pong anghel ning banwa, daralitla king ligaya mo, alangtok ng aming ang pupuri. Ikapining banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimo intitipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan, at daya, ning ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena kin pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, pe pasalamata na ka at pinuri. Piraso niya dinwang ne karing disipulo na nga na, kuanan niya iti, ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidahon para kaya kayo. Kanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe, pasalamat keka, binyan na yung kalis, karing kayan disipulo, nga na, kunan niya iti, ikongan at minom ko kaniti, iti yung kalis, ning kanakondaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan, amibubo para kaya kayo't para karing sablang tao, pan keta, mipatawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Masusyan, maligayang pamagbalik mo kaya kami ang Inyangyan igaganakan mi o mapamakalulong igpa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Taraon mi akeka iting tinapin ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba mi pong ipagamuha mo kingi kaming ansanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ng banala Espiritu. Ganakan me o higpa, in banala kapulungan mo makalaganap king meto, yato ban may ganap ya king lugod, kambe ng Leo, in kaya kaming Papa, Florentino, in kaya kaming Obispo, Pasiano, in kaya kaming Obispo, Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matutod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen ning Diyos, San Jose, imbanal ng Esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburyan, kaya kabaning panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tuto kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Potang pamintuan tamo, ing kautusan ing kaya katang Ginoo, kautusan ing lugod, manatili tamong makatayid kaya king Espiritu, at makatayid king Espiritu daring balang tao. Anyawaran tayo ting manatiling pangatayid, king panalangin tiro ng Ginoo tang Jesucristo kaya katao.
salami kera, anti pamamatawad ni, karing ikasala kami, mga emuke ay sawal king tukso, nune ikabuski maro. Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapanghabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggamang king alanganga. O Diyos sa igpami, ing ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan mayampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ing Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At kekaan timorin. Nung etamo makatay, de Espiritu king Ginoo at kaparang tao, etamo malyaring maging dala ning kapayapan. Nyaking masayang paralan ni dake tayo ing kapayapan ng Kristo kimbalang metong. Kapayapan kaya kong ampo. Nyo ing ginutang Jesucristo, ing midake king kayang Espiritu kaya katam, mapalad tamo itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yag kasmay nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat Paulina ningening pinandit era ka atanggap ki sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka.
Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani kukeka. Amen. Palaling puso tang nilalaglag habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Alay akanong laman ingkot kutan, nararing kaya beming pintabari. Nukarin niya Jesus, nukarin niya Ginoo, nanuing mi papalit ang mabiya. Inya palaling puso tang nilalaglag habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Mapurol na naman inisipyo, hanggang eniyo papaliwanag. Ni Kristo kailangan niyang dumalan kasakitan, tayo'y alumugin kayang kayariyan. Inya palaling puso tang nilalaglag habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Alay akanong laman ingkot kutan, nararing kaya beming pintabari. Nukarin niya Jesus, nukarin niya Ginoo, nanuing mi babalik ang mabiya. Inya palaling puso tang nilalaglag habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Nalangin tam. Talakad tapo. O maganakang igpami king kapamilatan ng pangasubli ng Mebye Kristo, sasadya mo kami para king bielanangga. Parakalan mo sana yung bunga na kaya kami niting sakramentong kay bat mi pamong tinggap, at katmuan mo la ring pusumi king sika na nababye na niting tinape ng kaligtasan. Tiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Luklok tapa po sagli. Second Sunday pong yani,
Panyawad ko la pong sao pasibayo, din kaya katamong magpari, at ding scholars na ning kaya katamong parokya. Dakal pong salamat king sao Pio Carela. Kapanyawsan po. King May 13, 2026, Aldo Miyerkules, pagmasusyan tayo ing kapiesta ng Birhen ng Fatima. At uli na po niti at 4:30 p.m. ikapamangadi king Flores de Maria at Rosario at itapong 5 p.m. in Banal a Misa. Agkatanla pong tumagam di sabla at magdalang sampaga king Aldo iti. Dakal po salamat. Ngini po, daptan tamo yung pamagdaon bulaklak, king indong birhen, king indo din kaya katang Ginoo, at indo tamo mo naman, kay bat na punita, retang ima, at syupong ni Keti, lumapit lang yan ng harapan, king pamamendisyon Carela. At kayari na punita, kambeda po ring Ladies of Charity at ting kaya katang parokya, at inla pong dita kasi dyang flowers, kaya kayo, nepo. Ila na pong mabot kaya kayo. Sige po, daptan tanang ngening pamidaon bulaklak, king indong birhen. Yan pong ima, lumapit lang yan kaya ng harapan. Mga di tamong ining bendisyon para karing kaya katamong ima. Ginoo birian mong imbalang tao mi pangagliya at dalane ning imana king sepupunan inyang mi katawan yan tao ing anak mong pakamalan yaman mi pangagliya king upaya ning banala espiritu king sepupunan ning indong Birhen Maria at inyang miras na ingaldo mi bait yang kalupami king metong nga babay bendisyonan mula ring sablang ima. Idayo mula king sablang sagkol, king mabaya ta kapanamdaman, pagkaluban mo lang maya papamikakatawan, matibe, kapilubluban. Dinan mo lang kapibabatan king pamaglingap, pamanantabe, pamanuruda, karing anak ta. Maging pialimbawanan lasana king amano at dapat, king bie at kasalpantayanan. Ban kapamilatan ning banala kasuywan alang patna mula sanang dagdagan. Dinghe mabilang anib ding banal na kapulungan mo. Ban kapamilatan da, lalo lang dakal ding mibait king bielananga. Ban kanita ing meto ketawan na balo ne sana ing maya pabalita ning anak mo. Jesus sa mabibiyat magari kambemot ning banal na espiritu, manggaman king alananga. Amen.
Palakpakan tala rin kaya katang ima. Happy Mother's Day po, kaya kayungan. Pagbalik tamo po ngeni karing kaya katambang ko, albentaya itang video presentation na si Jada ring media para kaya katam. Lagi nang sasabihan mama ko na since babae ko, kahit kanotom mo or mag-asawa, alime dapat papabraning sarili mo. So the best advice that my mother gave to me is that it's not all about you have all the knowledge of the world, but what matters most is you have a good attitude towards life. Siguro yung tumatak sa utak ko, yung mga advices ni Mother, is yung magkaroon ako ng pananampalataya sa Diyos, maging responsable akong citizen, and also marunong ako mag-manage ng finances. Best advice siguro na yung naibigay ng mama ko sa akin ay yung stay humble. Kahit na ano nang narating mo sa buhay, lagi kang nakaapak sa lupa. At then, sharing din. Laging, ganun kasi mama ko eh. Kahit yun na lang natitira, binibigay niya pa para sa iba. Ang advice ni mama ko sa akin is huwag makipag-away at siya mag-pray lang palagi. Ingatan na lang. Malugad ang pengari, malugad ang kareng kapwa-tao. Maging malugod king Diyos, number one, malugod king Diyos. At maging maganda ka. Loyalty ka rin ang gantaong nakakayarap ni. At magalang. Best advice na nakuha sa aking nanay ay palaging matapang at laging nakangiti. Ang best na advice na nakuha ko sa mama ko, sinabi niya sa akin na dapat kaming magkakapatid ay magmahalan. Kung sino yung nakakahangat sa buhay, dapat tulungan yung mga wala. The best advice I got from my mom, maging kang mapanatindi ka rin nga ruwa. Pakibalak mo, kaya kapara mong tao. Manatili tabo makaluklok. Yari na la po rin kaya katamong proyekto
Yari na po yung retablo, yari na rin kaya katamong side roof. At atin tamo pong 135 donors kareting proyekto. At den pong apalob tamong pera is 2,155,987. Ingega na ganatamo pong gastos is 3,381. So as of yesterday, atin tamo pong deficit 1,225,000 ne po. Yari no rin kaya katang obra, payarin kaya katang babayaran. Nya pisopan-sopan tala pong arian bayaran din kaya katamong inumpisan. Pasibayo ka rin pong ang gamig donate, palakpakan tala po, dakala salamat. Then, dakala salamat, karing Ladies of Charity, karing Bulaklak, Pigpamieda, karing kaya katangima. Talakad na po para kim bendisyon. Ingino mantabe kaya kayungan. At keka antimorian. Idukuyang buntok yu para kim bendisyon. Inginong Diyos sa may kalob kaligtasan kaya kayo at minampun kaya kayo ang timong anak ng tune, king kapamilatan ning pangasubli ng mebyen ning anak ng bugtong, ipagkalob na sana kaya kayo, ing tulang bunga ning kayang bendisyon. Tanggapan nyo ing bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos, ingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masosyan, mi daw umena kayo, manatiling makatay, de Espiritu, king Ginoo at kaparang tao. Salamat, King Diyos. Gracias Domingo, kaya ko po at Happy Mother's Day, karing kaya katangima. Be a man.